bemera ndetse n'abasoma Bibiliya ntabwo ari ubwa mbere bumvisha ijambo Babiloni cyangwa se Babiloni. Iri ni ijambo ryanamamaye cyane, rimwe na rimwe n'ababyifashisha nk'igitutsi, aho iyo bashaka kuvuga umuntu w'umugome cyangwa se ukora ibikorwa bibi bamwita umubabiloni. Mu kiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi tugiye kukugezaho byinshi bibaza kuri uyu murwa wiswe Babiloni. Ni iki amateka avuga kuri uyu murwa? Uyu ni umurwa wabaye ikimenya bose, cyane cyane hifashishijwe igitabo cy'iyobokamana Bibiliya, aho binavugwa ko ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli bwagiye gukorera ubucakara ubwo babashimutaga bakuye i Yerusalemu. Ubundi ikigera mu nyubako z'i Babiloni kuri ubu ni inyubako itamirijwe amashusho y'inyamaswa z'inkazi. Amateka agaragaza ko umujyi wa Babiloni umaze imyaka igera ku 2300, kuko uyu mujyi washinzwe mu myaka 2300 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Uyu ni umujyi kuri ubu uherereye mu gihugu cya Iraq hafi y'umugezi wa Efurate, ukaba uherereye mu birometero 85 uvuye ku murwa mukuru wa Iraq ariwo Baghdad. Uyu mujyi wa Babiloni wigeze kuba umwe mu mijyi yari ifite icyo isobanuye cyane, haba mu bijyanye n'imyemerere y'Iyobokamana ndetse n'ubukungu, dore ko ku ngoma ya Hammurabi, umwe mu baguye uyu mujyi, wari umujyi ufite igisobanuro kinini ku buzima bwa muntu. Urugero twavuga amazu meza yari ahari ndetse n'ibindi bitangaje byari bigize uyu mujyi. Uyu mujyi kandi wanacumbikiye Abayahudi benshi mu gihe bashakishwaga. Kubwo kwamamara cyane k'uyu mujyi bijyanye n'imyemerere y'Iyobokamana, ni naho havuye intandaro yo gutebya hagati y'abantu, kumva umuntu navuze ngo runaka ni umubabiloni. Ibi bivuga iyo bashatse kuvuga ko runaka ari umuhemu cyangwa umubeshyi. Ibi bijya kugirana isano n'izi ntambara zibura muri iki gihugu cya Iraq, aho nyinshi ziba zishingiye ku myemerere y'Iyobokamana, dore ko no muri Bibiliya harimo imirongo imwe muri bivuga kuri Babiloni nk'agace k'abantu batemera Yesu Kristo, Antikristo. Twavuga nko mu gitabo cya Yesaya igice cya 13. Kuva mu mwaka w'1983 nibwo hatangiye kwibazwa niba umujyi wa Babiloni wakirwa mu mijyi ifite ibigwi ndetse n'amateka yihariye ku isi. Ibi byaje kwemezwa ku itariki 15 Nyakanga 2019, aho akanama gashinzwe kwemeza ahantu h'amateka n'ibigwi kanzuye ku nshuro ya 43 mu mujyi wa Baku muri Azerbaijan. Ihuriro riteganijwe guso iri huriro, aho ryavuze ko uyu mujyi wa Babiloni ushyizwe mu bintu bitangaje bigaragaza amateka y'isi rya kera. Ariko si mu by'ukuri uyu mujyi bundi wari uteye ute waberagamo ibiki? Ubwami bwa Babiloni ubundi bumwe mu bwami bwakomeye kuruta ubundi bwose bwabayeho ku isi, ndetse amateka avuga ko bwageze aho bushaka kubaka umunara w'i Babeli wagombaga gukora ku ijuru ngo barebe aho Imana iba, nk'uko tubikesha igitabo cya Bibiliya. Ibindi bintu bitangaje ndetse n'amashira cy'inyuma kuri Babiloni byose turabisanga muri iyi nkuru tugiye kurambura. Ngiye mugiye kubana n'Umugisha Simeon, naho iyi ni Evangelization Monde TV. Ubwami bukomeye bwa Babiloni bwatangiye kuvumburwa hagati mwaka w'1899 n'1917 n'ikipe y'abahanga b'Abadage bayobowe na Dr. Robert Cordaway. Uyu Cordaway yari umuvumbuzi wo ku rwego rwo hejuru, kandi yabaye umwe mu bavumbuzi bakoze inyigo ku matafari ya kera cyane, akekwaho kuba yari yubatse ubwami bwa Babiloni. Mu bucukuzi budasanzwe bwakozwe
babashije kuvumbura byinshi mu byabayeho mu gihe bwari bwa Babiloni bwari bufite umuvuduko udasanzwe mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo. Menshi mu matafari yari afite ibara ry'ubururu bayajyanye imbere aho yongeye kwitabwaho ashyirwa mu nzu ndangamurage ya Beri. Nyamara Babiloni bivugwa ko bwari bwari bukomeye ndetse ibyayo ntibyamenyekanira gusa mu bisigaramatongo. Nk'uko tubikesha Bibiliya nayo hari ikivuga kuri aya mateka ya Babiloni. Aha ni ahantu habitse amateka menshi kandi akomeye, ibi bijya bitera amatsiko menshi. Mu nkuru ivuga muri Bibiliya, Babiloni ivugwa bwa mbere mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9. Bivuga ko hano bakomotse kuri Nowa bize gukora amatafari mu buryo bwa gihanga maze bubaka umujyi wagombaga kugera mu ijuru. Tubwirwa ko Imana yahagaritse iki gikorwa inyuranyije indimi zabo. Mu Itangiriro kandi bivugwa ko bavugaga ururimi rumwe ariko baza kwisanga bavuga indimi zitandukanye, bituma umujyi wa Babeli utabasha gukomeza kubakwa. Babeli ivugwa aha, abasesenguzi by'amateka y'Iyobokamana benshi bakeka ko ishobora kuba iri muri Babiloni kandi ngo inzu yaje gusenywa. Abashakashatsi benshi bamenye ko ari Zigurati yabonewe ibisigazwa muri Iraki. Ubwo rero bituma bikekwa ko iki gice cya 9 cy'Itangiriro gikomoza ku bwenge bwagizwe n'Abanyababiloni mu bihe bya kera nko mu kinyejana cya 6 mbere ya Kristo. Babiloni ni umutima w'amateka y'igihugu cya Isiraheli, cyane cyane mu mwaka 597 no mu mwaka wa 587, aho bivuga ko Abayuda banyazwe na Nebukadinezari bakajyanwa mu minyago i Babiloni. Nyuma y'ibyo ubwami bwa Babiloni bwaje gufatwa na Kuro w'umuperesi mu mwaka 539 mbere ya Kristo. Kuro yatekereje ko abantu bose bari baranyazwe na Babiloni bari mu byago birenze ibyo umuntu yakwihanganira, maze ahitamo kubarekura bose. Ibintu byatumye abahugi benshi basubira i Yerusalemu aho hubatse urusengero rwa kabiri. Iyi nkuru yose ivugwa mu gitabo cya 2 cy'Abami, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, ndetse no muri Yeremiya. Inkuru ikarangira mu gitabo cya Ezira. Ushaka izi nkuru zose zirambuye wasoma ibyo bitabo. Nubwo Bibiliya idatanga ubusobanuro burambuye kuri iyi nkuru, amateka atandukanye ndetse n'ibisigaramatongo birushaho kwemeza no gusobanura ubu bwami. Ahandi hantu havuga Bibiliya igaruka kuri Babiloni mu buryo butangaje ni mu gitabo cy'Ibyahishuwe, aho igereranywa na Roma nk'ikimenyetso cy'inyamaswa. Abagiriki bakomeje imirimo ikomeye yatumye ibya Babiloni birushaho gusobanuka. Muri ubu buryo bagerageje kwerekana ibice bitandukanye byafatwa nka Babiloni ya kera. Uwa mbere kandi uzwi cyane ni umunyamateka Herodotus. Ibyinshi yavuze kuri ubu bwami bukomeye byongeye kwibwaho ndetse byemezwa n'abahanga batandukanye. Ubuvumbuzi bwa vuba bwemeranyijwe nawe ku ngingo zitandukanye, ariko hari bike byagaragaye ko atari yarabivuzeho. Hari ahatabashije kuvuga ku mirima y'indabyo yabaga muri Babiloni yaje kuvugwa n'abanditsi baje mu bihe bya nyuma ye, nka Ketesiyasi wakoze inyandiko kuri Babiloni ikabura ariko hakabikwa bimwe mu bice byayo. Inkuru yaryoheye benshi muri izo zose nivuga Merososi wabaye umutambyi ukomeye w'ikigirwamana by'i Babiloni. Uyu mugabo yabaye mu mwaka 300 mbere ya Kristo, igihe ameza yandikwagaho iby'icyo gihe, kandi n'uyu munsi biracyabasha gusoma. Byinshi muri ibyo byaranditswe kandi turavuga bike muri byo. Mu gihe cy'ingoma y'i Roma ahahoze ingoma ya kera ya Babiloni, hari haramaze gusimburwa n'umujyi wa Bagdadi wari uherereye muri metero 4 ugana mu majyaruguru. Habayeho impinduka nyinshi zatumye uyu mujyi wirundurwa muri iki gice cyari gikungahaye cyane, kandi ibyo byose byakozwe mu gihe bita Middle Ages, bitangizwa ku mugaragaro na Marco Polo. Nyamara ubwo abashakashatsi ba mbere batangiraga gukora inyigo kuri Mesopotamiya, ntabwo babashaga gusobanukirwa aho Babiloni nyirizina yari iherereye. Ahantu hambere bakorewe ubushakashatsi mu mujyi wa Nenewe. Umuhanga by'ibisigaramatongo n'amateka w'umwongereza witwa Dr. Layard niwe wafashe iya mbere mu gukora ubushakashatsi mu kinyejana cya 19, kimwe n'umufaransa wamukurikiye mu gukora ubushakashatsi. Bose hari ibyo bagezeho.
ariko ntabwo byari bisobanutse ku buryo bwemewe nk'ubushakashatsi bwakwizerwa. Ibi byatumye nyuma y'imyaka 50 itsinda ry'inzobere z'Abadage zitangira ubundi bushakashatsi budasanzwe kuri Babiloni, kandi byatumye haboneka amakuru yizewe kuri ubu bwami bw'igihangange bwayoboye isi. Babiloni mu by'ukuri yari iherereye hehe? Mu mwaka w'1902 ubwo ubushakashatsi bwari burangiye, Dr. Friedrich Delitzsch yatanze ikiganiro kirambuye, anandika igitabo kivuga byose bisobanura neza ibyavumbuwe kuri Babiloni. Muri ibi bitabo yanditse byose yagerageje kwerekana ko ibyavumbuwe bitandukanye, hari aho bihuriye n'inkuru zivugwa muri Bibiliya. Mu bushakashatsi bakoze, bavumbuye ko uyu munsi Babiloni iherereye mu gihugu cya Iraq. Nyamara Iraq yose ntabwo yafatwa nka Babiloni, kuko kugira ngo ibeho habayeho guhuza intara eshatu zo mu bwami bw'aba Ottoman, arizo Basra, Baghdad ndetse na Mosul. Bavuga ko intara ya Mosul ishobora kuba ariyo yari yubatsweho imirwa mikuru ya Babiloni. Umuntu ashatse kumenya umuyobozi wagerageje kongera kubaka ubwami bwa Babiloni, yasaga ari Saddam Hussein wahoze witwa Baptiste, kandi iri zina rifite inkomoko ya hafi mu bami ba kera ba Siriya na Babiloni. Saddam yakoze uko ashoboye kugira ngo yongere kubaka ubwami ku buryo yatakaje amafaranga atarakoreshejwe n'undi mwami uwo ari we wese mu gihe cya Antiquite. Yubatse inzu zikomeye mu mujyi wa Baghdad, yongera imisigiti hafi yose yo muri ibyo bice. Azwi cyane kandi ku bw'ibitwaro bya kirimbuzi byaterwa amahanga yose, ariko ntiyabashije kubaka no kugarura icyubahiro n'uburangarwa igihugu cya Babiloni cyahoranye. Mu nkuru zacu zitaha tuzasesengura n'ubundi bwami bwakurikiye Babiloni. Murakoze, njye nitwaga Mugisha Simewo, naho iyi ni Evangelize Le Monde TV. Tugusaba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo inkuru zacu, amakuru, ibyegeranyo, ubusesenguzi byose bijye bikugeraho ku gihe. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe. Bike ndasoje.